Kastu yak manapnut baba Daita ayat mut pagtalka Ina yabanak imayak Cordero ti Diyos satu yang sisa sa pulaglatal na gaput kina daksang gasam basul kutriribu kena Cordero ti Diyos satu yang daita para burmukannya sukir kut inabang sikalat makin kwa kanya Cordero ti Diyos satu yang kastu yak manalawenan bidut kut pa kawanenan ti karim ti pangnamna Cordero ti Diyos satu yang sisa sa pulaglatal na gaput kina daksang gasat basul kutriribu kena Cordero